Mabuja biteze. Hello. Ani. Waramutse neza. Ushaka kubaza ni kimwe. Tumaze imyaka ingahe tutabyara? Tumaranye imyaka ingahe tutabyara? Kambwire. Sheri, nimba ushaka ko tubana neza, urugo rwacu rugatera imbere. Pe, urabizi sinitera inda, sibyo? Niwo ugomba kuntera inda. Ahubwo icyo kibazo cyakabaye ngiye uri kukikubaza. None uri gutinyuka ukambaza ibyo bibazo. Singiye mu kazi. Aha. Muri iki gitondo ndumva nkubwire rero shase. Ushatse nk'ukunda. Ariko urabizi umugore n'umugabo yabanye batabyara. Urugenda rushaka. Wowe utabyawe. Nakwitondo nyine nkaguhumuje. Okay, ndanga. None so iyo metero uri gushyiramo. Kizimaze uko nagusuhuje byarangiye. Urabizi umugabo wanjye aramuteze cyane. Umeze gute? Bongeye kandi? Bira byagenze gute? Ani. Musaza wawe angeza. Iki? Umutima urenda guturika. Byagenze gute se kandi? Ihanga umuntu afite nawe uracyari muto nta mpamvu yo kumwizirikaho. Nawe washaka ariko uzasaza utabyaye. Uvuga ubwira uracyari umukobwa ariko agaciro k'umugabo uzakabona ni mubana kuko iwanye n'umugabo wawe. Icyo uri kuvuga ngo waca hirya no hino ntiwabishobora. Hoya namubwiye ngo uce hirya no hino. Fata umwanzuro uvuge ngo turagumanye cyangwa ndagiye. Ese mutuye n'inama maye. Ndi kukugira inama nk'iyo nanjye nakwigira. Uracyari mutoya ntabwo ushaje wabona undi mugabo kandi wabyara. Umva nkubwire. Ngaho mbwiye. Iyo wifashe ukirukana umugore wumva mu mutwe wawe harimo ubwenge. Umugore nirukanye n'uwo. Cyangwa ubwenge bwawe warabwicariye. Kukubaza. Buba hehe? Nta soni. Wowe. Kukubaza umugore niruka. Harubyumvisha. Shase aratwita. Cyangwa ndimo ndarota.